je li melatonin dobar za spavanje? Melatonin je dobar i odličan za određene poremećaje spavanja. Reći ću ovdje dva. Jedan, nije nesanica odmah prvo. Prvo, loše spavam, odnosno ne mogu zaspati ili se budim po noći, uzem melatonin. Ja sam siguran, to sigurno nekome pomogne, ali to nije prvi lijek ili suplement koji se daje. Primarno se melatonin daje za jedan poremećaj koji se zove REM Sleep Behavior Disorder. Poremećaj ponašanja tijekom REM spavanja. A REM spavanje je jedna od stadija spavanja, od njih 4. Imaš stadij 1, 2 i 3. 3 je duboko spavanje i onda imaš REM stadij koje zovemo mi paradoksalno spavanje. Gdje u normalnih ljudi koji su zdravi, tvoj mišićni ton je izrazito nizak do nepostojeći. Zašto? Zato jer tijekom REM spavanja većina snova se događa. I osobito vividnih i često agresivnih snova i onda tijelo paralizira mišiće da se ti ne mičeš i ne glumiš snove. Jer bi moglo slijediti sebe, druge i tako dalje. U poremećaju REM Sleep Behavior Disorder, RBD, ljudi nemaju taj niski mišićni tonus, nego imaju normalni mišićni tonus, malo manje od normalni, ali nije da ga nema, i oni glume svoje snove.